Şul 265'ten alt kunacınlar ki. Boğaz kısırın bilmeyim. Surap görünce esinden alıp getip bardı. Bayka boğaz mı kan? Yok baylağan kan. Ekönü 265 kalıptır. Buna. Hoş. Sonun ekosun 265 ki bolup durur. Ekos. Buna tuğanlar. 160 bin lira. Mo semizdi tartqamız. Görseňer bolat girip. Jaş torpaqlar aralaştırıp tatqamız. Muna şu jerde birinci tuğut kunazın. Soda bolat. Qancha sürüp atasiz? 130. 130. Siz qancha berip atasiz bayka? Tamam. 100? Ha, 100. Boğaz ekene? Üstten koyup verirsin bol koyar. Yok, bu yaxtar da usta. Boğaz ekene birinci tuğut. 130 dediniz mi? 30. 130 deydi mına. Yaxşı ekan. Assalomu alaykum, hurmatli bizning kanalning görüşleri, jalpı mal çarba görөрmandары, salamatsızlarбы? Bugun 20 dekabr 2025-yıl. Чүй облысы. Simmentaldan başlayıverin. Başlayıvereyim. Чүй облысы Soquluq mal bazarı. Mına uşuldan başlasak. Bu birinci tuğut bu. Em tuar. Ay, boğaz ekene. Mına jeni. Qancha ay boğaz bayke? Bu em 7 ay boldu. 7 ay boğaz. Bahasıçı? Bağısı 135 min. 135 min. Mına birinci tuğut. Артынан көрüňüzler. Seçme men tarptan. Jo. Siz ne urdap geldiniz mi? Özüňizdiki? Ne oldu? Qancha baş var? Bul dagı var. Qana. Bul bu. Bul qançançı tuğut? Bu da eleşinde. Bul dagı birinci tuğut. Bahasıçı? 150. 150 min eken. Qana nomer aytasızbı? Nomer 0777 0777 mene. 28 28 00 00 92 mına. Uşul iki baş boldu. Simental. Mo uydun jelini görüňüzler. Mo uy kimdiki? O qancha jelin ya? Mına ki, o jerge teyin dep kalıptır. Bul boğaz bu sağım bu qanday? Qancha ay boğaz? 4 ay. 4 aylık boğaz eken. Muzosu moğu? Az torpağında görseteyim. Mına ki torpağ erkek mi? Urgaçı muzosu var eken mına. Bağısı qancha sürüp atasın? 290. Qançançını tuyut? Ha. Atam bilet deydi. Qancha litr beredi süt? Türeğinin 30 litre. Tuğandan keyin de bayt. Uydu tuğandan keyin deydi. 15? 15 litr süt beredi eken. Tuğrazını aytqıla, tuğrazını süttü. Berer, mına jelin. 4 öğren teң çıqabı? Çıqat eken. Anaң bul var. Mına bul da var eken, жақсы eken bul. 290? Bul dağı 290. Bul uşul jigittik eken. Qanamız olsun? Moğu? Ekoğu birigi 290 bu. Ekoğu birigi 290. Mına urgaçımız olsun. 6,5 aylık boz. 6,5 aylık boğaz dağı. Azı sağın bu. Yok abi. Bayıp ketdi. Qancha litr beredi sütü? 15 litre beç. 15 litr sutkasına, he? Qana nomering barmı? Var. Ayt. 0706. 0706. Moğla kimiki? Seniki mi? Yok. 35 36. 36 Ha? 34. 34 çalınlar. İki baş eken. Muzolu. Tuğanda mınaları tarttık. Ket. Maşına içindeki akıl. Жаңа geldi bir tuğanız göreyilçi qana. Keraciliniz bismillah. Hoppa, qancha bunun sağın bu bayke? Ya. 4-cü tuğut. Hazır uçurda sağın ha? Qancha litr beredi? 20 beredi? Sutkasına. Mına ki. 4 öğren teң çıqabı? Рабочий. 4 öğren teң çıqat eken mına. Çıktı. Bağısı qancha bunun? Mınanday. 175 min so'm. Nomerni aytaversizmi? 0502 60 30 degan nomerlarga qayrilingizlar. 4-chi tuğut ha? 4-chi tuğut ekan. Bo'ldi. Mana rahmat. Videoga like basıp kanalga atalganды unutpаңыздар. Biz Soquluq mal bazarından көрgөзүп берип атабыз. Қолдан келишинче. Wa alaykum assalam. Hazır. 0707 388 350 nomerler reklama üçün. Görüңүздөр. Kettik anda эмес. Mına ulara Qashqabilar. Birinci, ikinci tuğutlar. Bağlar 120.
110 mingden. 120-110 ming. 7-8 ay boz. Shular ha? Ova. Yoshmi? Yosh. Yosh ekan, Mana ikkinchi narxi ko'y, birinchi. Narxi ko'p birinchini to'ydi. Aha. Nomer qana nomer? 709 0709 94 94 91 91. 91 91 Bugun bo'ldi. ertaga nima qilsalar, Libo joqqa dastavka qilib beramiz. Bo'ldi. Dastavka qilib beradigan. Endi men ortidan ko'rsatib qo'yayin. Va muyuzinelar tartib berasizmi deganlarga mana ortidan ko'ringizlar. Bo'stig'ini ko'ringizlar mana. Eko birinchi tut ekan, bu ikkinchi tut ekan. Aka qandaysiz? O cho'ng uy qancha bahsi? 250. Bo'stig'i yaqinmi? Yaqin bo'z ekan mana. Qancha litr beradi sut? Aka, tug'anda. 25 beradi. Niye paroda bunimiz? Ne deysiz? Qanday deysiz? Amerikanka deydi mana, Amerikanka deydi. Qanchanchısini to'ydi aka? 5. Nomer aytamizmi? Yo, bozordan sotasiz. Bozordan sotadi ekan. Qancha ekan bahsi? 5-chisini to'ydi ekan. Ha? 250 mo xunajini beraylik. Aka, xunajin qancha ekan? Bahsi. 150? Ha, 150 bo'z ekan-a? Mana tekshiradi. 150 bo'z. Qanchanchısini to'ydi? Ikkinchisini to'ydi ekan mana. Ikkinchisini to'ydi ekan. Yaxshi, o'tibadi. Qanday baykam? Sog'lig'ingiz yaxshi? Bozorda ko'rinmay aytasiz-ku bayka? Jurasizmi? Mana girib qoldi. Ha, girib o'shanday bo'ldi. Biz da girib oldik, yurdik. Qancha bo'ldi? 140 dan 35 ga. 135 ga berasiz. Bo'z. Buni da ortidan tortamiz. Anan keyin bul. Uni 148 ga beramiz. 148? 148 ga berasiz. 160 tuyaptir. Birinchi tut. 8 ay? 8 ay bo'z. Birinchi tut ekan mana. Yaxshi. Ortidan ko'rsatsang. Qaysini? Baramiz bayka. Хорошо. Mana. Ortidan kelin bayka. Mana ortidan da ko'rsatayinchi boyag'i. Ortidan tortmaysizmi deganlarga. Nomerni aytasiz? 500 0500 53 53 0503. 0503. Mana. Buni da ortidan tortali. Mana tug'anda. Birinchi tut dedi bayka. Ikki bosh qarmab turadi, chalingizlar agarda alam deganlar bo'lsa. Andan keyin bul bor ekan. 500 tartmiz 500. 100 xunajimi bul? 500 qilmasin, birinchi tut. Birinchi tut. Qancha ay bo'z? 7,5 ay bo'z. 7,5 ay bo'z. Bahosini yaqin aytыңыз. Bahsi 150 ming. 150 ming deydi mana. Qancha bosh bor sizda? Bek bosh bor. Qana biro. Buna da birosin. Pulda o'shanday bo'l. Mo'g'u. Ha, buni tartdim baykada. Baykani tartdim. Nomer aytasizmi anda siz? 501 501 48 48 09 09 59. 59 deydi. Mana. Birinchi tut xunajin ekan. Mana jelinlarini ko'ringizlar. Shunday bo'lgan. O kimniki ekan? Bayka. Bilmaydi ekan. Qanday seja? Qancha so'rayapsiz uyga? 260. 260. Qanchanchısini tug'gan? 5-chisini. Mo'muz olsun. 260 deydi. Mana jelinlari. Standart. Uzun. Qancha litr beradi? 18 litr beradi deydi. Ha, hozir. Ha, telefon aytılmaydı ekan, anda ketdik aldını qarab, dagı uylar bor. Mana Navestin astına keldik. Uşul jaqtan dagı ko'rsatamiz, yaxshi uylarni. Uşul jaqqa baylashadi. Qo'ldan kelishcha ko'rgazib berib o'tamiz. Tug'anlar mana uşul Ayshirskiy paroda ekan. Biz Navestin astidan chiqardik mana jarıqqa. Navestin qancha ko'rinmay qoladigan qap-qara bo'libchi. Hozir esli ma'lumot olalikchi. Bunaki. Bu Ayshirmi? Ayshir, taza Ayshirskiy paroda. Bunaki. Qancha ay bo'z? Vot tuyun. Mana tuyundab qolibdi-a. Qanchanchini to'ydi? 3-tut. 3-tut. Bunaki jelinlari ko'ringizlar. Bular süt bag'itida bo'ladi-a. Süt bag'itida bo'ladi mana do'stlar. Buni süti qancha beradi? Bo'ldi, to'xtatib tur shunday. 40 litr. Buyursa. 40 litr beradi-a sutkasini. Sutkasini. Mana Ayshir paroda. Vot tuyunda qoldi. Tuyundab qolibdi. Qanchanchini to'ydi? Tag'ir bir so'ray. 3-tut mana. Bahosichi? Bahsi 400 ming. 400 ming ekan Ayshir. Mana tushirib beradi ekan. Densoligi yaxshi. Jeb ichishi yaxshi. Mana jelinlarida bir sira ko'rsatayinchi. 40 litr beradi deb aytib mana. Ortidan ko'ringizlar. Nomer 505 0505 27 05 94 önen teng chiqavi? 4 teng ishte. Jelinni Sog'lig'ini barma javob beradi. Javob berasiz deydi. Mana jetelab qo'ychi, basqan turganda jengil ekan. O'ta cho'ng uy bo'lgani bilan
Mına. Basışlarını görüңүздөр. Mına süt багытындагыларды издегендер болсо, мына кайрылыңыздар. Доставкаларын уюштуруп бересиң да? Доставкаларын кылып беребиз буюрса. Кылып берет экен. Мына. Белоцкийде уй. Уй Белоцкий Москва районунда болот экен. Мына. Ушундай болгон уй. Туугандар, мынакей навестин астында дагы жакшы уйлар турат момундай. Азыр байке тартып кой дедиле жана. Тартып коебуз азыр сиздер үчүн. Жаккан болсо чалып айланышып алсаңыздар болот эми. Ээлери айтат мага. Баасын айтат, канча сүт берет, баарын айтат. Анда кеттик. Жылкы базарда тартып көрсөтөбүз. Буюрса, биз менен болуп туруңуздар. Мынакей келдик. Ушул жерде бар экен. Байке, сиздикиби? Канча баш бар? 5 баш катарынан турган мына. Булардын эмелери кандай? Канчанчы туут? Ошолорду айтып бербейсиздерби? Бардыгыбы? Үчөө экинчи тууттар экен. Сүттөрүчү? Мына 10-15 литрден бар экен сүттөрү. Боостугучу байке? 4,5 айдан боос. Бойлуу экен, э? Номер айтабызбы? Мына. Мына токолу да бар экен. Номер айтып коюңуздар, аркаларда сөйүктүү экен. Я. Булар канчадан бересиз? Байке, бааларын жакшы айтыңчы. Жакын бул. 230-дан. Ар биринби? Кеми болот 230-дан дейт ар бирин. Чалып айланышып көрүңүздөр, алды жагынан да тарттым. Көрүңүздөр мына. Айтыңыз номер байке? 0709 12 12 0074. 0074. Мына кеттик биз. Кайсы монунбу? Монун токолдун баласы бар экен. Музоосу бар экен. Ар жакта турат. Детине. Буту көрүнүп. Анда эмесе кеттик. Кана кайсына? Кандай иштериң жакшыбы? Ден соолук. Канча баш бар? 2. Бир тууганыбыздыкы 2 баш бар экен мына. Бул кандай порода болуп калат? Алато. Алато. Биринчисин туйбу? Ооз экен, э? Мына. Ооз экен. Биринчисин туйт экен. Канча? Канча сурап атасың? 170 сотан түшүп берем. Түшүрүп бересиң. 170 000 сом. Доставка уюштуруп бересиң, буюрса. Буюрса. Мынакей, ден соолуктары жакшыбы? Жеп ичиши. Девичсиздин. Мынакей, желиндерин көрсөтүп коеюн. Мына биринчи туут. Аркы уйчу, кана? Жүрчү. Олмаз 170. Бул дагы 170 экен. Бул канчанчысын туйт? 4-сүн туйт. 4-сүн туйт экен. Канча литр берет? Тууганда. Тууганда 20 берет. Точно. Точно. 20 литр берет дейт тууганда мына. Тууразын айт кыздар, тууразын. Алган адам да күйбөсүн. Сүттүн тууразын айталы туугандар. Немечи? Баасы 170 дедиң, э? Номер айтып кой. Номер 505 0505 180 180 405. 405. Болду. Экеле баш, э? Болду. Анда кет. Биз алдына карап. Бир тууган тартып кой деди. Тартып койду. Ушул канча болду буй? Баасы? 200. Музоосу мененби? 200 сурап атам. 200. Канчанчы музоосу? 3-чү музоосу мына. Музоосу тине, э? Канча литр берет мунун, э? 15. 15 литрге берет. Сүт мына. Суткасына. Кана музоосу? Мына музоосу. Эркек бургачыбы? Ана эркек. Номер айтып койбойсуңбу? 505 48 48 0777. 0777. Жетелей бер. Жакшы уй экен бирок. 15 литр берет деди. Суткасына. Сайт. Күн бүркөк туугандар мына бизде. Чүйдө. Навестин асты бир аз караңгыраак болот экен. Ондай башкача парада да уйлар турат. Бул уйлар кимдики экен? Сеники? Кандайсың? Кандай парада булар? 200 миңден экен. Краснодатский. Мына Краснодатский деген парада. Токо. Бооспу булар? Боос 7 ай боос. Мен ошо тартып эле киргизгенбиз. Элдер көрсө сиздики бар да анда. Мал базарда эле тартканбыз. Эмечи? Бооспу булар? Боос. Канча айдан? 7-8 айлык боос. Канча баш бар? 3 баш. Номериң айтып кой. 755 755 980 980 925. Токмоктон болчу эле? Токмокто эртең болосуң буюрса? Токмокто болот экен буюрса. Мына достор, ушундай. Моякта да жакшы уйлар бар экен. Сиздики? Саламатсызбы. Биринчи туутпу? Көрүнүп турат эже. Сементал пародасында биринчи туут. 7,5 ай боос.
Mına jelin salып atыптыр. Басычы, жақын қылып айтыңыз. 200 миң. Бұл да сіздікі бе? Ооба. Мына швиц пе бұл? Мына швиц екен. Экинчи. Бұл екінші тут. Азыр сан. Азыр саан қанша литр? 7 литр сүт берет. 7 5 ай литр. болсын. Мына ежекем туппа тура айтты. 7 литр сүт берет деді. Суткасына, Ай болсын, ооба. Қанша ай болс? 5. 5 ай болс. Төртеуінен тең шығауы? Рабочий. Рабочий. Бүт бар рабочий. Қана сағып қойыңыз ба екен. О, выз екен, төп түс шығып атады. Мына Емчектер зың-зың. жұмшақ екен желіні. Жақсы. Бағасы қанша дедіңіз? 200. Мына 2 баш болды. Дағы қайсы? Мына 20 литр сүтü var, birinci tut. бірінші тут 20 литр сүті бар. Uzosu menen. Uzosu menen? Kaçı? İskustun şviz. Басы Bası 350. бұл 350 мұз olsun. Мұны да сағып қоясыз ба? Сағып көрсетелі, оға. Пыс-пыс. Тигенде эле вызгылдайт го мұныңыз. Туғандар. Жақсы екен мұнда сүт шығышы. Номер айтып қойыңыз. Бұның басы 300. Meniki. Бұл құнажын. Ооба, 1 yaş. Қанша басы? 115 min. 115 миң сом мынаки. Ежекемде 4 баш бар екен. Номерді қалтырыңыз. Доставка уйыштырып бересіз бе? Uçturup bereriz. Уйыштырып береді екен. Жаш. Yalan yaş. Yaşlar eкен, San. О, сан. Өзіңіздер көріп Moğol тұрасыздар. 20 litr beret. Berет, точно? Hazır, точно Berет beret. 3 екен. mal sağlar. 3 мал сайт екен. Мына 2 tiş. 2 тиш болғаны. Жаш екен. Birinci tut. Мына. Номерді айтыңыз. 0703 0703 менен 28 28 15 22. 15-22 номерлерге қайырлыңыздар. Андан кейін бұл жерде үй бар екен, ұзын. Қандай порода бұл? Айбар ұзын екен. Алатау. Чоң екен. Мұз осы менен бе? Мұз осы чоң қалып тұр, Мына стандарт. Аралықтарын көріңіздер. Қанша литр береді? 17-18 береді. 17-18 точно береді. Береді. Туғанда ғой. Туғанда 30 литрге чейін береді дейді. Еркек екен? Еркек мұз осы менен. Басычы? 360 миң. Қаншанчысын туды? İçinde 300 al, 4 ayға боз. 4 айға боз, içinde 3-шісі екен. Мына, басын ұқтыңыздар. Я, Şimdi göstereyim mi? көрсетіп қойсаңыз болады, тишін. Тишінен де билет қыбияққа өтіп алыңыз. Қана, шашпаңыз. Мына, тишін де, мына ке, болды. Мына тиш. Тишінен де билет жашын. Номер айтасыз ба сіз? 0558 0558 менен 84 84 38 38, Мына еркек торпағы менен бересіз ба сонда? Торпағы менен берем. Өзінікі бе? Өзінікі торпақ. Мына. Жон, еркек екен. Бұқа торпақ. Доставка ұйыстырып бересіз, Болды, чала беріңіздер. Доставка ұйыстырып берем дейді. Қана? 183-ке Өтіп кетелі. Туғандар. Ойларды көрсеттік. Олдан келішімші. Туғандар. Мынақта да үй бар екен. Үй қанша екен байке? 190. Қанша литр береді? 20 литр береді. Береді екен. Төртеуінен тең шығау? Шығады. Қаншаншысын туды? Мына арты. 1,5 ай болды туғанна. 1,5 ай болды туғанна. 5-ші туды екен. Номер айта олыспы сіз? 702 менен. 32-02 номерда мықты екен. Мына. Қараңыздар, үйді да, ой. Ел көп басы шықын, түр түшет. Мына, үйдің көрініш. 5-ші туд, мына жел. Төртеуінен тең шығады, Шығады екен, төртеуінен тең. Бұл қанша екен байке? Бас. 150. 150, бос бұ? Жаш екен, қанша? Бірінші туд бұ? Бірінші туд, 150 дейді. Сода болды бұ? Қаншаға бербедіңіз? 45. 145-ке бе? Мочы, бұл декемез екен, 145. Бұл Донқа бар деген канал. Бос. Кеттік анда менше достар, туғандар, көріңіздер. Көпчілік бір туғандар номерін албайлы қой, уақытын кетірбейлі қой деп жазып атады. Еми балким... Болды, мынаки, Алатау парадасында үй бар екен. Байкемде, бос бұ? 7,5-8 ай бос. 5-ші тут. Төртеуінен тең чауы? Соғын дейді. Басычы? 165. 165 мың сом. Мына. Чоң үй екен. Өзіміздің жергілікті үйлері? Аз Алатау екен. Номерчі? 508. Қанда 29? 29? 37. Шалыңыздар. Егерде чында біздің каналдан көріп алат елем деп қалғандар болса, номерін алып қойдық. Жақса чалып алыңыздар. Жақпаса чалбай қойсаңыздар деле болады.
Tuğanlar xizmat qilib o'tamiz. Atayin ko'rsatib nomerlarni olib beribdi. Reja qandaysiz? Qancha bas? 150 mi? 150 mi? 135 deydi ekan. Bu yoqda da uy bor ekan. Uy qancha ekan Tuğan? 180. Boss bu sandı. Yo'q, siz tatib qo'ying, turasiz. Men uyni tatib qo'ying. Boss bu san boshani aytib qo'y. San boz ekan demak. Yaxshi. Bu yoqda ne qoroda uylar bor ekan. Ko'rsatib qo'yingchi. Bu yoqda. Mak. Assalomu alaykum. Qandaysizlar? Kimniki bu? Esi yo'q bu. Bular bu. Ha, mashinada ekan. Ay bu ekan uylar. Ush. Rossiyadan kelgan shu. Qarang, esi mashinada da ko'rinmaydi, mashinada deb yo'q. Neyler ketdik anda. Mana muzolu uy 210. Muzo surg'achi u erkakmi? Urg'achi. Qanchani tutdi? Ekini tut. To'rtovdan teng chiqadi, ishdaymi? Ammo narxi-chi? Bulda muzosi menen be. Urg'achi muzosi menen. Qanchanchi tut? Bulda ekini. Bulda ikinchi tut, yosh ekan. Buning bahsichi? 200 ming. Mana alizroqdan ko'rsatayim. Qancha litr beradi bunimiz? 13 litr sutkasini arqichi? 15 litr beradi ekan. Mana. Ko'ringizlar. Nomer aytib qo'yamiz. 0999 menen 26 56 98 çalınızlar agarda. Astura gel alam desengizdir. Aytib keteli. Mana tuğanlar, bazar, soquluq mal bazarı. Assalomu alaykum. Tuğan qanday? İşlerin yaxshi? Jon uylarni qarmab olsin. Boz bular. Eki o'tang. Mana ki. Boz uylar ekan. Qanchanchısini to'ydan bular? Birini tuğan, ikincisini tuğ. Bular? Ikincisini to'ydi ekan. Narxichi? 4 tuğan. 4 tuğan, 5-chisini to'y. Bahasini ayt. 165 ming mana. Qarangizlar. Bulchi? Yarım ay boz. Bu 8 ay boz. 8 ay boz, bu 7,5 ay boz. Bunun bahasichi? 145. 145. Nomer? Nomer 500 500 menen 47 47 55 55 88. 88. Alatov. Alatov, Alatov. Birinchi tut na jeli. 190 so'rab otasizmi? 190 ming so'rab. 8 ay boz. Alatov, Alatov baradas. Mana. Uyda da zorlar var. Nomerni aytib qo'yamiz. 0776 29 80 22. Qaysi rayondasiz? Petrovka, Moskovskiy rayon. Belovodskiy. Çalыңыздар. Qancha bahasi? 180 so'rab o'tasizmi? Manaki. Urg'achi muzosi. Urg'achi muzosi men. Qanchanchi muzosi? 3-chi. Qancha litr beradi? 12. Ha? 12 litr beradi? 10-12. To'rtovdan chiqadi? Nomerini ayt. 503 14 16 11. Mana o'yinning turishi. Yaxshi uy ekan, bunday toza ko'rinib turadi-da. Hem o'zingizlar ko'rasizlar. Chalib olsangizlar bo'ladi. Nomerini olib berdik. Qana mo'g'u. Qara uy ekan. Bo'z bu. 8,5 ay bo'z. Mana jelini solib qo'yibdi. Qanchanchisi to'ydi? Ikinchi tut. Bahasichi? 205 ming so'm. Tushirib berasizmi? Mana. Rastavka uyushtirib berasizmi? Nomerni aytib qo'y. 0709 22 23 92. Çalыңızlar. Ikinchi tut. Qancha litr beradi tuğanda bular? Bergani 13 dan 15 gacha bergan birinchi tutni. 4 o'rnang chao? 4 o'rnang toza ekan. Aha, bo'ldi. Çalыңızlar. Men jil qozar tartib ko'rsataylik.